turambiwe abahanuzi bashiriwe, turambiwe abavuga butumwa bashiriwe, turambiwe abaririmbyi bashiriwe, turambiwe protokole zashiriwe. Urugamba dufite ni ukuba mu murimo w'Imana abantu barashiriwe. Biteye ubwoba kurambagizwa n'umusore washiriwe agendana kontaki atagira imodoka. Babivuze, iyo umuntu yashiriwe yishushanya n'abandi ntacyo afite. Rero urugamba turimo, itorero rya none, ikibazo cya none, nabwiye abantu ejo bundi ngo turimo turarenganya leta, ngo bafunze isengero, ngo turasakuza nyine twarashiriwe. Kuko dusakuje bakaza bagasanga twahumuye impumyi, twabwira ngo twasakuzaga tuyihumura, bavuga ati mujye musakuza, impamvu zanyu zo gusakuza zirahari. Bahamagaye Bayali, nayigaye ibintu bitatu Bayali. Ikintu cya mbere nagaye Bayali irazerera. Yari yababwiye ngo Imana yanyu ntabwo iri kumva, amenya yatembereye, nimuyihamagare. Ariko yacu ntizerera, ntitembera, ihorana natwe. Haleluya! Imvura igwa irahari, izuba rirashe irahari. Hari korari iwacu hano Rehoboti baravuze ngo ntiyaryama twashira. Ureke abanyarwanda b'abayobe bavuze ngo yirirwa ahandi. No, ntizerera, ihorana natwe. Cyo ni icya mbere nagaye Bayali. Icya kabiri nagaye Bayali, ntabwo yumva. Yari yarabwiye ngo Imana yanyu ntabwo yumva, nimukotsore, ngo barahamagara. Bayali ntiyumva, ariko yacu ifite amatwi irumva, ifite amaso irareba, ifite amaboko irakora, ifite amaguru iragenda. Tuyiterere haleluya. 25 Matayo murongo w'8 tugere ku wa 10. Tumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo bice 25 murongo w'8 tugere ku w'10. Bibiri iravuze ngo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjana yo mu bukwe, urugi rurakingwa. Turangiriza mu gitabo cya mbere cy'Abami 19:4 tugere ku 8. Igitabo cya mbere cy'Abami 19:4 tugere ku 8. Bice 19 murongo wa 4 mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 19 umurongo wa 4 tugere ku 8. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba, ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurote yisabira gupfa. Ati Uwiteka ndarambiwe, icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta basogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurote arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho, aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego, ararya, aranywa, arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho, aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa. Iyo ndayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Amen. Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umukristo muri paruwasi ya Nyarugenge, ndi umugabo, ndi inshuti y'umukozi w'Imana nk'uko yabivuze. Nari mperukanye nabo impinduka zitaraba, akibepfiriya za kumenyera ko habaye impinduka. Muramutsa mubaza amakuru, ambwira ko muri hano. Ndavuga nti nzahaca nkuramutse. Rero umuntu uramukanya ntabwo ajya atinda, niyo mpamvu ndi buze kumara umwanya muto imbere yanyu. Rero ndishimye ku ikaze yaduhaye, kandi nishimye ku bakozi b'Imana asanze hano. Hari abo duherukanye kera, ba Innocent n'abandi. Nishimye kubabona. Shumba wanyu we twarabanye ku ishuri imyaka 4 n'inshuti yanjye. Rero nshimiye Imana ko impaye amahirwe kugira ngo tuvugane ijambo ry'Imana mu mwanya muto. Yavuze ko kuwa gatatu nzaza hanga hatagize igihinduka, nzagaruka gukomereza kuri aya magambo nsomye. Nahaye umutwe cyangwa insanganyamatsiko yitwa gushirirwa. Gushirirwa amagambo nahawe, ndimo ndaganira n'abantu b'Imana afite insanganyamatsiko yitwa gushirirwa. Iyo bavuze gushirirwa, ni ukuvuga ngo hari ibyo umuntu yari afite birashira. Bishobora gushira ari ubimaze, cyangwa bigashira bimazwe n'abandi
kubera uburangazi. Urugamba rero dufite haba mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri ni uko abantu bashiriwe bakaba bashaka gukomeza uko bameze bafite icyo bafite, bagashaka ko tububaha kandi badafite ibituma tububaha. Urugamba rugoye turimo turarwana narwo nurwo abantu bashaka ko tubatumira badafite ibituma tubatumira. Uzahura n'urugamba rw'abantu baguhamagara kutantumira. Uyu muntu ufite imari ntirwo hamagara ngo bamutumire. Iyo umuntu yamaze gushirirwa rero, turambiwe abahanuzi bashiriwe, turambiwe abavuga butumwa bashiriwe, turambiwe abaririmbyi bashiriwe, turambiwe protokole zashiriwe. Urugamba dufite ni ukuba mu murimo w'Imana abantu barashiriwe. Biteye ubwoba kurambagizwa n'umusore washiriwe agendana kontaki atagira imodoka. Babivuze, iyo umuntu yashiriwe yishushanya n'abandi ntacyo afite. Rero urugamba turimo, itorero rya none, ikibazo cya none, nabwiye abantu ejo bundi ngo turimo turarenganya leta, ngo bafunze isengero, ngo turasakuza nyine. Twarashiriwe kuko dusakuje bakaza bagasanga twahumuye impumyi. Twabwira ngo twasakuzaga tuyihumura, bavuga ati mujye musakuza, impamvu zanyu zo gusakuza zirahari. Urugamba ruhari. Icyo turimo turarwana nacyo ni uko abantu bamaze gushirirwa bari mu murimo w'Imana. Biteye ubwoba uhanurirwa n'umuntu washiriwe. Ese murimo muranyumva? Ariko abantu bamenye Imana. Daniyeli we yaravuze ngo abantu bazi Imana yabo no mu bihe bikomeye no mu bihe bigoye bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. James na Daniela bavuze amagambo meza mu iyi ndirimbo. Hari igitero nakunze bavuze ngo amavuta ntashire, isoko hikame. Bageze ahantu baravuga ngo mpore ngenda n'igare nake, ngenda na moto nake, mfite imodoka nake, nta muri etaje nake, nahembwe nake. Dufite abantu baka agafuka k'umuceri kacyuzuye uko kagenda kamanuka bakagenda bazima. Ntitwatswa nuko dufite stoke y'ibiryo, twatswa n'uwaduhamagaye. Nimuvuge ngo amen. Ikibazo si ugushirirwa, nta n'utashirirwa, ahubwo ikibazo ni ugushirirwa ugakomeza ugakora kandi ntacyo ufite. Mubare munini w'abanyarwanda bari hano n'abankurikira mutunze telefone. Buriya agaciro ka telefone ni umuriro. Iyo umuriro wamaze gushira muri telefone n'akanyenyeri ntigakandika. Mugeze ku rwego tumaze guhishirwa agaciro ka telefone ku buryo umuntu wese afite prise hafi y'igitanda araracometse kugira ngo ejo aziriranwe umuriro. Mwakoze kuza gushaka kariro kazabageza ku wa gatatu. Aya materaniro tuba twaje gucaginga, tuba twaje gushaka amavuta kugira ngo tuzagere ku wa gatatu tutari twaba down. Telefone yose yashizemo umuriro nta gaciro ibi gifite, ntimurika ntibona. Paul dufite abantu bameze nk'ibitelefone byashizemo umuriro. Uwo ntacyo yakumarira, uwo ntafashwa mu iteraniro, yaragagaye yarazimye. Hari igihe rero tuza tukabwiriza ko mudafashwa, ko mutanyeganye. Baranyeganyezwa n'iki? Iyo umuntu amavuta yamaze gushira nta kiba kimufasha. Ese murimo muranyumva? Nimuvuge ngo amen. Natanga ingero nyinshi z'ibintu bishira ubuzima bugahagarara. Iyo umuriro washize muri cash power matara arazima. Iyo essence yashize mu modoka, imodoka ntigenda. Gushirirwa no mu buzima busanzwe abacuruzi bari hano barabizi. Nayo tanze ubuhamya madamu wanjye twimukiye ahantu tuhageze asanga botike ku marembo y'igipangu, ba nyirayo bagurisha ibintu barimo barimuka. Madamu arambwira ati ngize amahirwe nari maze igihe nicaye, iyi botike nguriza amafaranga nanjye ncuruze. Muguriza amafaranga ashyira kuri botike iri ku muryango w'urupangu portail ahomba. Saa 10 za mu gitondo akambwira ati wankerereje. Akaba aragiye saa 10 buri munsi abyuka saa 10. Saa 10 nimwe akaba yagiye. Ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, bigeze mu kwezi kwa kane arambwira ati ngiye kujya nishyura umuriro wose. Ndavuga nti bya bintu birakora. Mu kwezi kwa gatandatu arambwira ati mu by'ukuri sheri ati noho n'amakara tuzongera kuyagura byakemutse. Bigeze mu kwezi kwa 8 akajya agenda saa 5. Umuntu wajyaga agenda saa 10 atangiye kujya agenda saa 5. Habaye iki? Ukwezi gukurikira akagenda saa 6 saa 7. Umunsi umwe ndamukurikira, murabizi ko abagabo tukunda kwinjira muri business z'abagore, ninjira muri botike ngezemo sanga yarashiriwe we, sanga yatanze amadene we, sanga nta kintu kirimo we. Ndebye muri botike sanga hari ibintu byasigaye. Iyo umuntu yashiriwe hari ibintu bitanu bisigara muri botike, ntago nza kubivuga, ntago ari cyo cyanzanye. Iyo umuntu yashiriwe agira ibintu asigarana, agira ibintu bimuranga,
nzabigaruka kuwa gatatu n'ingaruka. Ariko tubonye iteraniro ryarimo abakobwa bangahe? 10, 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfu. Iri teraniro aba bakobwa ikintu bari bahuriyeho ni kimwe, bose bari bategereje umukwe. Muranyumvise? Iri teraniro ntago bibiri rivuga ryose, ariko risesenguye wasanga ryarabereyemo ibintu byose bira mu materaniro. Bararirimbye, barasenze, menya baranatuye, menya baratanze n'ubuhamya, ariko wama akabazo kavuga ngo umukwe atinda. Ariko uyu mugabo aratinze, sinzi ukuntu azasanga ibintu byifashe. Ngo aratinda, atinze. Bose bagira bate? Nta utawunikira, nta utasinzira. Ahubwo ikibazo usinziranye iki? Nanejejwe nuko hari abasinzira ariko bafite akantu mu matabaza yabo, harimo akantu. Kwiye kugera ku rwego ugira akantu niyo wasinzira ukavuga uti nimbyuka ndacana byake. Ngo mu gicuku habaho urusaku, baravuga ngo nimubyuke mucane mubonesha amatabaza, umukwaraje. Ngo babyutse bacanye 5 birakunda, abandi 5 bigira bite? Biranga. Bateza akavuyo turimo dufite n'akabantu bashiriwe. Ngo nimuduhe ku mavuta, barabahaye none muri mu biki? Uri kubwira abantu bo gusengera wakisengera ngo wampaye, uko mbona ngo wowe uyafite. Ubwo n'iki ko nyafite? Barababwiye ngo ntitubaha, twasenze murya, dusenga muryamye, nimujye mu bahanjuzi mujye kuyishakira. Nagize akabazo gakomeye, uzi ko ngo bayabonye ariko bagarutse basanga urugi. Igihe cyo kuyashaka ni iki? Nimuvuge ngo amen. Kangane ku musozo, sigaje iminota nk'10 gusa zagaruka. Bibiliya shaka kubabwira ko nta muntu utashirirwa. Mu gitabo cy'abami hatubwiye umugabo witwa Eliya. Mu bahanuzi Bibiliya ivuga bari batangaje. Eliya yararimo ngo kuko yari umuhanuzi w'umuriro, we yahamagaraga umuriro. Yari umusuhuke w'i Galeyadi wagiye muri Isirayeli. Ageze muri Isirayeli ahagera mu gihe cy'umwami witwaga Ahabu. Ahabu agiye gukora amakosa, azana umugore w'umunyamahanga witwa Ezebeli. Ezebeli aje muri Isirayeli azana imana z'abanyamahanga. Abwira umugabo we, aramubwira ngo toza abantu batangire basenga ibigirwamana. Eliya arabimenya. Iyo umuntu atari yashirirwa amenya amakuru mbere yuko abandi bayamenya. Eliya amenya ko mu gihugu hatewe ibigirwamana, ariko Eliya namukunze. Uzi yari ibintu yakoze adasenze, atabajije Imana, kubera atarashirirwa ngo yumvamo guhagarika imvura, ariko amavuta aragwira. Aravuga ngo ngewe Eliya ntabwo Imana izasuzugurwa mpari. Ikintu ngiye gukora Isiraheli nahawe, isi yose izakimenya. Ajya kwa Ahabu, ageze aramubwira ngo nitwa profete Eliya. Umuntu atari yashirirwa arihamya, aravuga ngo ndi umuhanuzi. Ureka biki gihe avuga ngo ni umuhanuzi yakugeraho, avuga ngo suri umukobwa ngo cyangwa uri umugore. Imana itaza abakobwa ntimenye abagore, bantu barashiriwe. Aramubwira ngo ubu tuvugana, aje kuvugana nawe, tukivugana mpagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6 izongera kugwa nabitegetse. Nikime ndagitwaye. Aha baravuga ati nabaho urinde, ati ndi profete, ati kandi ndagiye. Imana iri mu ijuru irebye Eliya iravuga ati mfite umugabo i Kigali, mfite umugabo Kicukiro, mfite umugabo umpagarariye. Eliya, Imana yabwira ngo icyo kintu ukoze nanjye nari kugikora ndi mu ijuru. Kubwako kantu ukoze nguhaye promotion, uzanywa amazi jya kukageza, abandi bazabura amazi. Wowe irinde gushirirwa, nk'uyu mujyi uzabaho. Irinde kwiba, nk'uyu mujyi uzabaho. Iramubwira ngo jya kukagezi. Ageze Kereti, Imana amubwira ngo amazi y'isoko. Anywa amazi, yanyweye igihe gito. Imana avuga ngo ntukwiye kunywa amazi gusa, itegeka ibikona. Irinde gushirirwa. Nukuri uzarya inyama i Kigali, uzarya umuceri i Kigali, ntabwo uziba. Imana izagutunga, ibikona birahari kubwa. Haleluya! Iramubwira ngo Eliya ari ku kagezi, ngo ibikona bikazana inyama n'umutsima akanywa. Ariko mwirinde gushirirwa, amavuta ntashire, isoko ntikame, muhore mwaka. Imyaka 3 Imana isanga Eliya, iramubwira ngo genda ujye kwiyereka Ahabu. Natangariye Eliya ngo ari mu nzira azamuka ahura na Obadiya. Obadiya murebye aramubwira ngo Eliya ni wowe wagiye he? Ati narinde kunywa amazi ku kagezi. Ko twagushatse tukakubura wabagahe? Ati yari ntungiye hepfo hari. Aramubwira ngo utuvugana, genda ubwire Ahabu ko wambonye. Obadiya ati ndakuze, Imana igutwara. Ngiye nkamubwira ngo nakubonye, nkaza ngasanga yakujyanye, namukizwa n'iki? Aramubwira ngo ngaho tuzamuke mwiyereke.
Eliya ahura na Ahabu. Ahabu amurebye aramubwira ngo Eliya ni wowe n'ibyago wateje Isirayeli. Aramubwira ngo ntabwo ari njye wateje Isirayeli ibyago, ahubwo ni wowe n'inzu ya so mwagomeye Uwiteka muzana ibizira mu gihugu. Niba ubihakana fata iteraniro ry'Abisirayeli n'abahanuzi ba Bayali n'Abasheri tujye Karumeli tujye kubaza Imana. Ikintu cyateje ibibazo muri Isirayeli, Eliya n'abahanuzi ba Bayali n'Abasheri 850 baramushorera. Umva umugabo utari yashirirwa, ntaterwa ubwoba n'ingabo nyinshi zimuri inyuma, ntaterwa ubwoba n'abadayimoni bamurwanya. Iyo umuntu atari yashirirwa ntaterwa ubwoba n'igitero kimuri inyuma. Haleluya! Bageze Karumeli, niho ngiye gusoreza. Eliya ngo arangije afata abahanuzi ba Bayali, arababwira ngo ndabona muri benshi, nimufate imfizi yanyu nanjye mumpi yanjye, mutemagure mushyiraho mugomba gutambira, mumenemo amazi, muhamagara Imana. Imana iramana umuriro, twese turayiyoboka. Abahanuzi ba Bayali bafata imfizi yabo baratemagura, barambikaho bagomba gutambira, bahamagara Imana yabo. Mu bice 18 bahamagaye Bayali. Nayigaye ibintu bitatu Bayali. Ikintu cya mbere nagaye Bayali irazerera. Eliya yababwiye ngo Imana yanyu ntabwo iri kumva, amenya yatembereye, nimuyihamagare. Ariko yacu ntizerera, ntitembera, ihorana natwe. Haleluya! Imvura igwa irahari, izuba rirashe irahari. Hari korari iwacu hano Rehoboti baravuze ngo ntiyaryama twashira. Ureke abanyarwanda b'abayobe bavuze ngo yirirwa ahandi. No, ntizerera, ihorana natwe. Cyo ni icyambere nagaye Bayali. Icya kabiri nagaye Bayali ntabwo yumva. Eliya arababwiye ngo Imana yanyu ntabwo yumva, nimukotsore. Ngo barahamagara Bayali ntiyumva. Ariko yacu ifite amatwi irumva, ifite amaso irareba, ifite amaboko irakora, ifite amaguru iragenda. Tuyiterere. Haleluya! Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya bera, nimva mutima ai zanjye fitu ubuhamya bw'igendera. Nahoraga yakuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirisha bandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yari Mana uzageza hehe, utuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Nkahungiza nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfite amasezerano atabarika wampaye. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya bena, nimva mutima ai zanjye mfite ubuhamya bw'igendera. Tera haleluya! Tera haleluya! Haleluya! Sigaje iminota 3. Eliya arangije abonye Imana yabitumva, aravuga ngo iyanyu ntiyumva. Icya gatatu nagaye Bayali nta mbabazi igira. Yarabwiyeho kugira ngo Imana yanyu bumve, nimufate inzembe nimutemagurane, ngo babagane ibitugu. Imana yabo ntiyumva, ntigira imbabazi. Ariko yacu ni inyembabazi, ibabarira abajura, ibabarira abasambanyi, ibabarira abarozi, ibabarira abagome. Nuko ngihamagara imbabazi zawe ziritaba, haragira icyo vuga ziramoye, ziti
ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga zirampobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye begikomanga sanganirwa izo mbabazi ze zirampobera. Tera haleluya, tera haleluya, haleluya, haleluya. Eliya arababwira ngo ndabona byananiranye, nimureke nanjye mpamagari yanjye. Eliya afata amabuye 12 asa naho bari barasenye, afata imfizi yarayitemagura, arambika agomba gutambira, afata ibibindi amenamo amazi inshuro zigera kuri 3, arangije arababwira ngo nimunyegere. Bice 18 arababwira ngo nimunyegere, ngo barangije ngo baramwegera, ahamagara Imana ye. Yaravuze ngo Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Bibiri iravuga ngo uwo mwanya umuriro uva mu ijuru mutwika igitambo kirasha, ngo bikubita hasi bubamye baravuga ngo Uwiteka ni we, Kicukiro ni we, i Remera ni we, mu Rukiri ni we, mu miryango yacu ni we, mu bucuruzi bwacu ni we, mu bana bacu ni we. Abanezerewe mutere haleluya, Uwiteka ni we, Uwiteka ni we, Uwiteka ni we. Hagara dusenge, hagara dusenge, hagara mu mwanya dusenge. Lela shalabo nyemera uzusenge, nyemera uzusenge. Mukozi Imana Boniface, nyemera mu cyubahiro cyawe, ngwino uzamura isengesho. Haleluya, 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 haleluya. Gusenga kwanjye kukugereho, manura horo yanjye. Nagukeneye kumanywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Gusenga kwanjye, gusenga Mana we, turinde gushirirwa, turinde kuba nk'abandi. Manurama horo yanjye. Nagukeneye, rambura ibiganza byawe, rambura amaboko yombi, gira amagambo wavuga. Mu bihe byose umbe hafi. Umugisha umugisha wawe kuko utanga abo babarubamo. Unkomere z'amaboko kuko nshobozwa nawe umipara. Vuga ngo Mwami Yesu, zamura ijwi, vuga ngo Mwami Yesu, twarakwizeye, twarakwizeye, uri isoko idudubiza amatabaza yacu akuzura amavuta. Dukeneye amavuta, dukeneye amavuta,
vuga cyane dukeneye amavuta dukeneye amavuta mu murimo wawe, mu ngo zacu, mu miryango yacu, mu bana bacu. Dukeneye amavuta mu mishinga yacu, dukeneye amavuta mu masezerano yacu. Amavuta ntashire, isoko ntikame, duhore twaka, twake mu uyu mujyi, twake mu iki gihugu, twake aho dusengera, twake ku manywa nijoro, twake tugenda, twake ducumbitse, twake dutaha mu ngo zacu, twake mu mpera z'umwaka, twake kwinjira 2025. Saba imbaraga zikwata, saba imbaraga zituma waka, saba imbaraga zituma waka. Senga, gira amagambo wabivugamo. Sengera abana bawe, sengera umugore wawe, sengera umugabo wawe, sengera shari wawe, sengera akazi kawe. Aka kubita imbaraga zikuzimya, zikubite. Koma mu mashi, zikubite. Senga ukoma mu mashi, kubita imbaraga iyo ari yo yose yakubuza kugera ku by'Imana yavuze. Senga, kubita, kubita abadayimoni, kubita abarozi, kubita abakonikoni, kubita ubukene, kubita ubushomeri, kubita, 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 kubita iyo mbaraga, kubita bituma utagera ku by'Imana yavuganye nawe. Izo mbaraga zirwaye, 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 izo mbaraga zirwaye. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mana kw'iki gicamunsi kuduhaye amavuta, uturinze gushirirwa. Tugukomeye amashi, tuguvugirije impundu. Aya mashi ni ayawe, izi mpundu ni izawe, mu izina rya Yesu, amen.